TISF ayo betul. Ubagra ayo betul. TISF long live. Ubagra long live. TISF ayo betul. Ubagra long live. Nasionality long live. Redati Pralan Sam nai. Redati Pralan Sam nai. Ubagra ke jai. Prasad Division ni TISF ni convener ungya na chungo ha aro chini tre joining convener ungya mai senai khok tham tongo khok ba khemani no tre ke ni khebo chakmas rono khenai ba ya bun jagala ti ha khetre chini Kanchan Prasad Division no TISF ni in charge ko no chungo ha college unit ni in charge ko chungo ha Alkaham joto press media chung bakun kamera and pipeline hambai ya foro joto chini hasen gutu no chung jini Kanchanpur sub division ni TISF ni chung sub division committee chung khaka full fledged committee ni mano boni convener chung chongka chini Nandus Kumar Riang Babno and bono khoboi chung taibo khorok ba chung joint convener chung chonglena tongmane haipano চিনর তিনি নি সালো ছাত্ররা যত সফাই ইয়ানি কারণে जों जॉइंट कन्वेनर आपातत खरकटाम चंखा तै खरनै जों चाकमा बसंनि जों चंनायनि वाचक दङ एन्ड बनि लगे लगे जों काঞ্চনपुर जे कलेज यूनिट अबनि बहायनो जों तिनि जों फुल फ्लेजेड कमिटी खासमालिया बनि बागै जों काঞ্চনपुर कलेज यूनिटनि इनचार्ज अ कमिटिनो दाखि दाखि खाना बागै जों इनचार्ज खरकबानो जों चंगै रेखा तिनि अ पान्दावो चिनि लगे जोंनो चिनि अ TISF नि पान्दानो जों सा फाइ तुइदुलै संसारना बागै चिनि आरो चिनि टिप्रमो थानि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरि ब्लक प्रेसिडेंट बरमगोनां चिनि सुरेश रियां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बरमगोनां सुरेश रियां ताइ अरनि जे YTF नि नेतृत्वनि थानाय किरिश कुमार रियां उमाके आरो जे चिनि BC नि चेयरमैन गांधीराम रियां borok chungno tini paifle mane belai kino chubaka bon bagai ang khaksama belai kino ang hambaya foro and chini loga tini ni pandawo bises kai chini in-charge TISF ni in-charge tai ano kari tai khoroni botongo chini da David Morasing and Peter Dayong Deporma borok bahino chungai baksa tini TISF ni o pandawo phaisa phaika and boni sathe sathe YTF ni central committee ni Organizing Secretary Khoroni bu phaisa phaika Paramgonang Sona Kumar Tripura tai Bapi Deborma and tai khorsa tongo chini Rocky Morasi